kanja ou papa Joël ou baronzo no yo famille mo do wuntu no kuyanda mukuma kya nzetule ngudieto mama Melanie tutuvukani ya kuvatala yanda ngeta kali ngizi di kukukuzizi amina mama Melanie kuwatada tatani beto watadi tukuluke nebukena potata walo mele po mwanani wazi amina kuku kumo mono kanda da wonto tuizi kuku mokuzizi mbali ngeta. Voilà, chers amis, donc nous nous trouvons ici dans la contrée, la banlieue de Nkamba, à Yanda plus précisément. Donc vous avez écouté notre cher papa qui nous a développé certains faits historiques concernant notre institution, cette civilisation. Papa révérend, il faut dire que moi je suis venu ici au Tikantamanda ko. Jambo dina miraha, ngey faut que Lukengo kumbu Lukengo isabo. Kadi mwini kenga kengo Lukengo kizunga yelusele. Ajax pour on doit tout. Ça c'est la fioti Lukengo isabo. Lukengo beto munanda makataza abiletu lansasa. Kansi butuzi kunsuka tuzimona vo bizikutuana nsasa kwa papa mfumondo Lukengo krikatuwa Lukengo oye beto twavutiri vo oye Lukengo lokanga bilawo yando ina olutela ndo Lukengo lokanga bilawo sasa Lukengo saba kya mambo manzara saba pépinière jardin sasa Lukengo saba kya mambo manzara mambo manzambi mu église kimbangisi moma mwanga na munzaya mvimi posh tukikalanga kitwega mu muna Lukengo disongo levo Lukengo saba kya mambo manzambi saba c'est-à-dire jardin basi de pépinière ingeta muna insasa Lukengo yina Kala fumo longo ngenda kuntimo bana papa simo kimbo mkyanga simo kimbo mkyanga nisi kama sanga ndo ngenda nzuri etumbwa muno kanyani yele suko butu sidi Lukengo ni diaka muno kabuna ndoko ndo bokati ngayevo tangu mutunza silivo wazieta kuna nisa silivo itata kimbangu veni kwa bisi Brazzaville batunga restaurant kadi ndilo leko ntete kuna Lukengo yakala kabo ibuna kwe ingeta babu na kibe tata kimbangu zivana bisi simu dembanza kimbangu ex Brazzaville batunga restaurant boy zaidi mama ndilo leko ntete badila munu kudimu mankondo boya kele bon mundamu yina beto katokala ko mundamu ni kadix leko katokala mais selon ba mutazetu ilo solo lwani kadi yani kwani kimbangu yani kwani nzabu wazaba disweka mudani idiawu wazola kakavo mambo mana mafuti vanga mana muna Lukengo parce que la plupart bisinchu bya wonju bya ngatata simu kimbangu kagangile be kuma kwa ngabo même mama Nkantolo Nyono civil 6 avril 2021 mais mwisi Lukengo kungombe kinchuka kakala kulongo meyani mundu mwisi Lukengo papa mbongo tikiti kimose kuna ngombe kinchuka kuna kubansalisira kwa tara simini mbango boka baka maladi kwela kwa kwela ku meyani mundu mwisi Lukengo faut tout tani ma foi muna Lukengo mafuki kila matete même kutuma zone mwana wa kalapasi watata mbenga kana kintuma muna Lukengo konika idia utata simiki mangu patutele Lukengo saba kya mambo manza wonje mafudu mwanga na muna Lukengo
Kengo ndokini ngaye wazieta dia kuna simu 64 katukidi kikamba 64 kikamba na kitasa hivyo nzesi hivyo wa tangu bantwena batuka kitasa hivyo bena mazake ngono Brazzaville batungi coral C coral ayo buye kitukila ya kesira kala diago ye tiye wunu yen ibo kenkumbuke mtumwa coral ako mudibudo ko coral ya kituka coral diri shobo boy no yine kituka coral ayine ya kinika kati wunu babo kelanga bo coral nkamba boko nkamba boko nkamba do boso Yerusalem ya oui Yerusalem coral Yerusalem kadi coral mer di bundu ko coral Yerusalem eka bu grand frère sam kumbona dia kamkumbu yeye kumbu ya mono kuba wonso no ba banzebi bele bakuna weka kamkumbu fikara bayanga nguma mitata lusala jwasha tata lusala jwasha lusala tumusala no musala wena nguma mitata lusala jwasha dirigeant chef ya Kamba Boko ku Brazzaville. Tangu nzai singi mambo mantungulu wa Kilongo kwa batata vikuta tata bawonda voi programu ya vyo kwa bao bawa kuna simu bizu paka saluka ntungulu baba mason batunga Kilongo voi programu ya baka man luna luzolo tata nzanga parce que mundangu yuna ba masoka batumaza bakana ko bantu baza bakana ba maso tata bawonda Jean il fait un ingénieur tata bawonda Jean on yani bagana wisa ke sasa nani Kilongo alors yani bukaiza tata kimbembe c'est kimbembe Barthélemy yani wakala un bon maçon yani wakala bana babini mulonga buna yeyeni tata kimbembe yeyeni tata bagonda yebana baoba sabonga de kunankam nous étions à peu près na kuba 22 mpe parce que kindongo tena mundinu kya salama mundinu kya salama papa mfumando zole kena kabonga nitwe tata kimbang munanjanu reni zikonsigne buka kuzilwaga kindongo buna kyamana kya wonzo mumatadi kaka kyama salama atadi mabizungu Yerusalem kuna Yerusalem kon mogon bango kuna bongi ko mazaba tombolebo kuna bakalla sami kubaka dia kantango yiko tufia ukidi bon souvenir mona tango tunakumanza Yanda donc bon lieu de Nkamba la Nouvelle Jérusalem di passer sala Yanda la structure l'hôpital Lukengo Nkamba papa si dingo kalambangi tango nitotaki mongo futuka kadi kumputu tuvidi bimpungulu nakolo wole ngoma tataki mbango mfumo kimbongo batanga de vokora tataki mbango ida mukatiko boy est-ce que tout ça c'est dire exactement la vérité parce que ngiwa kalambangi bantu si bantu des informations côté les gens disent n'importe quoi que voilà le code passe mon bon mutu ba diengela boga na ni mwana nsemi il raconte des racontards mama mpila man kodlo nsongi alors est-ce que tu peux nous ça c'est comme ça l'audience à travers les médias qui mongi ça la télé qui ainsi de suite là moment normalement ngeye mundu voko na mu famille yenako kule yazabila lusanzu kakwena mundu lembolo mu famille ko bosi kazaba elu santu la famille yoy nondo kaka wona mu famille zebino ebeto butwena ba ubana balibitele kan kimbangi tata simone kimbango kabina bakimbangi seko kadi beto butu kidi masetu zimabwana ikutele vokine kya 1960. J'avais au moins 22 ans. Donc, tuenda buna kukuga takutwena beto uvo bandu bambere bafuti moneka
mbangi mpuyizula tata simuni kimbangu ye kesi tata simuni kimbangu ye muna kinlo muna lwen kambe pe mus zone tat ya baleke muna muta ibeto baba d'abord mundangu yina muna yakimanisi na mulonga da menzeri porte yo iba côté lenge côté mokin longo tout en vite c'est moi qui a fait et tout kiri kuna kinsasa yizili kuwata tata ndo wasala ko kuna kuna longo na bateli bagana kwa sala una tata kimbangu una nzokene na tata kimbangu musiga tada beto e popo bakuna matengi bakuna kuluteli ngilu kabena bisiga tada beto ko kabena be muna famille kimbangi ko kabena be sateleka kimbangi donc chers amis vous que nous suivez à travers les médias Kimbangisa mbuta ba dengela ne mwana nsimila le photo de trouble là qui raconte n'importe quoi pour passer mon kimbangu oh passer mon uta bana ko oh passer mon kimbangu korke na mwana longo lui c'est nous tout le secteur passer mon kimbangu qu'il était donner l'argent parce que sauve tout le corps passer mon kimbangu pas vraiment montant pila yina mbuta ba dengela bogala ne mwana nsimila c'est lui qui raconte ça papa alors diamuri mosina o mure tata simuni kimbangu katumba nga mundu sur place kana nga bipilso na alors mundu una bonzo ba diengisa kiti ba diengisa Joachim que mona ni mona nsemi on l'appelle comme ça mundu bunde ko bidika c'est lui qui raconte ça papa simogi monga utabana ko papa simogi monga korka ina mona kilongo ko lui connaît tout le corps ba hana mbongo parce que ça c'est quoi akumputu lungu kumputu ngini lukuizela bankaka mais ngangé on dit ko télé dia ko di papa stata ki sloge po télé di wa sa devo ba yandi fo ba ina ke bigana bola ya ni tata muno ba ndo na bosulu satu batino ko Afrika si ba kala mpasa sam khala ko ba mais c'est vrai parce que o to mene tala ngi futi télé la mundu anganye e kimbangi ko kilimizaga ngey bosu mbiyeni yen ba dingsa musinki agat kuna kulwezi kise ko kuna katuka be est-ce que ngeba manyanga ya est-ce que ngembuta est-ce que ngeyeba mona ko manyanga ko ni kumbuta ko yo ngeyeba mona ko tele ni talu sanzu lulu amona ngatu desa ko be talu sanzu lo ya ngatu kabuna bawo beto tubutikirema masema beto manka makine tiwu et mon nom peut bumbu ni birayi écoutez les imbangi za mon je suis né en 1939 mu 39 ya butuka mon yani badi yengse mu kamvura ka butuka ka kuziza abele lusanzu lo tata simone kimi voilà la vérité la vérité restera la vérité, le mensonge restera le mensonge. Ça voilà, tu peux pas dire que DJ pas dengue dans l'ultima. On a eu la chance de croiser notre doyen ici à Yanda, donc il est de Lukengo. Il nous explique proprement que voilà, il était le témoin, il a vu le corps de Passimo Kimbangu entre nous Longo et la porte de ce sanctuaire-là, c'est lui qui l'a conçu. Et on a vu que la charge. Voilà, chers amis, pour ceux qui racontent du verbiage inutile, ça ne sert à rien de l'écouter. Ne faites pas attention, c'est la distraction. Et vous savez que le mot distraction veut dire divertir, et divertir en latin qui veut dire divertere, qui veut dire dévier. C'est-à-dire ils veulent dévier les gens, d'accord? Ne faisons pas attention à leur dire. Voilà. En tout cas, papa révérend, tout fait au Kidi. Peut-être qu'un petit mot là, comment, parce que vous ne pouvez pas bazaya, ça c'est ma monnaie de cultiver, qui me fait que nous de Jérusalem. Longa tu longa nga muntu mosika ka kutu longa nga papa simoni kimbangu kyangani mwande lo doit vele sa divinité beto yani tusili vu mina mya yani mina tufika na tiko bampangi zetu buna usaka devi ngengumbu wako wafwa kuna boba kuna kulutedi yuluguni ombe tata simoni kimbangu kabuta ko sibisi baba ko bana bana bukire butara simni kimbangu sana butako ba o ba bongo bana batula mabuku mabao